Omahisa nyungu Agacencwire cha Radio West achai kacheka buri kimwe kitebeekanisiibwe aba Radio West basibano bashomba omuceeri kandi zenyama zaba zatandikire kubera tujja kurara ntuteka omukasheshe bakwibwira gate shahemwe nyaburawe otakaye borushenda mwije tugashure erizo barukara ntuteka buzima mwize enyama ni nyingi omuceeri ni mwingi radio tuhire buri kimwe cyona turi mu buteka stage y'abeshongoza bingi nka Arian Skin, Ray G, Bebe Cool, Sister Charity na nabandi abaracamura abantu nayo baba barumuno bamariro kujombeka. Jeje events eri mu kizimbe twatandise okutekawo nga bwe mulaba buli kimu kiwanisikidwa screens amataala wano emabega wange nga bwe mugalaba buli kimu bunagenda okuzibanga ne sound test yewedde. Abashubuzi hamwe n'abasakasi nabo baba batandikire kutereza ahibara beno bakora. Ekyuma kicho kyamaze okusoma sakasi genda baya 12 enkya muleta abana emotoka weziri byonna besube tusaba abantu bona ntubeta eshondina zensi mwije kacheka Ekinihiiro saba mbweni 11 oraena yetaga breakfast chai katogo byona biroho mbwire hine n'abantu nkunza Radio West kurigisingiro Rwampara Mbarara hamwe n'ahandi abararo mu cyayi kacheka okutegereza Ekinihiiro saba akubanye utinkijaga Ekinihiiro so nicyo cyanceza bija kubanza nkareba iki kugenda misho nta kera nyena ndarendi iranyama ari yo kumbuza uzamanya nyena ndarendi iranyama mwini nyenda kurara akabanga kamera norge Rwampara. Ekinihiiro cya Radio West rukujaguze emyaka 24 mu buhereza ni nyencakare rwa mukaga kandi okutaha muno mutwaro gumwe gonka ahabwa TV West ndi area Sartugusa.